Wati ndata mwenda musese wa mutongo TV ngwatani ya mukamba kameme kama viso kamba ni uonde katongo iti kwa kutani dia kusome na kumanithia na nondo waku kutoeka dia tutongo iti ivindane yonde ni kilungu chake li cha Wia na kilunguni chake li tulikava studio tukanena na sema maundu mako neti biasala na muthenyani kana chumwa na kibetu twanena ni sema maundu meta wa types of customers so na in fact na mania na pe customer wetu wapoka ula ukaenda kambe kwe ino ya kuneso ndi saa watu wako buchari ndithi nzo nditha isio lakini no kwenda kuthoa kwa umundi nenda tunene tumane customer atutana Kwikalanya ata namo nikenda ndi weseda ne mande yakuka na veke ndo mutaalamu natu yeketa referral akasiane na tho yeke ndo bando fulani ikauna ndo thio wabu ingi na kuno kutomoka tho webu maondo asini muntu kwetha twinene sia umundi ondo tutana Kwikalanya na makasoma maitu neta Steven Mwema bani mutongo TV ngwatani mukamba ne Wia kalivo nikenda ndi twende na unena ne witu what's that natinda neza bwana Mwema na kutwara netwa neza ba na semba kuonza naona mondo mende neza ando nimesi ondo makasoma medha mabana relationship customer poka value na price nimesi ko kede musesi mwanafunzi muzono ndena kwati na ngalivu mutiaizia wakwa tutamba nyengi kilunguni kicha Wia tionde na usomethia ondo tutona Kwikalanya na customer situ masito wengine Samuel Mutuku ane karibu sana. You need to say pe customer tofauti 4 types. So you tendo mana customer ama itu ondo tutonya Kwikalanya namo. So tutambita kwambia ondo tutona Kwikalanya namo. Is it true kana pe mondo tutona kwika tukabukusa customer pe mondo tutona kwika tuka remain na customer la tu namo pe mondo tutona kwika tukakuja customer ngi tutena namo. Pe mondo tutona kwika tuka retain tuka kala na customer ila tuambia ni siasio na be maundu twana kwika tika vukusa customer na be maundu twana kwika tika kusia customers ingi itendo na tuwana sio sikaiba mwana itu mundu wa customer ni we mundu la wa maana pio katika biashara ona kai kila mundu wa maana nikienda withie biashara ni kindu kibwa na ndo wana mabia ya mama nongo tu ndizika na onethi gas na nini nongo ma biso nongo ne biso amarato kikamba ni nongo ti biso you ebia we bia yemwe ya kele na ya katatu so mabia stisita pillars no sio kethia ni kwatia nenesa ebia yemwe ni mwene biashara ebia ya kele ni mwande kwa na wakatatu ni customer so mabia mama kwatia nene so kethia biashara ndu ya nanesa na yuti bia ne yemwe ita wa customer when customer kala hata una bingo ye biashara na ndo ni bandu munandika na wena mundu kana tukaeta kutoka kwezi to koka kutea kila to kutea so uni mundu musiaite wako wale to mukwane sana kembo wena biashara mandondo Kwikalanya nake nondo mukua ibinda yonde umunenge kilo kwenda na kila kitoneka nitotambira thikwa relationship pe andu masia the customer is always right kwa kikamba kana customer sasi onde etha aikona sindo neza nizivuko right cha sasi onde etha sawa niwo wisawa kiruji chake no wembwa yana haki hiyo kwa tumendo zio kuna sindo neza no customer ti wo mwene haki sasi onde the customer ila tiembwa asio na haki na the customer ngite mbwa na haki in fact to Nigeria customer is always wrong no ba Kenya customer wembwa ya right Nigeria customer is always wrong mbwa ili ko customer ni kutengemea ezela lini weba ni right kana wrong customer la woka na awosa kindu kwaku na kuya nundu we wita yana ni unanga bibiti na ne wathi customer zu right ayele tumia the Nigeria way na ni okole netuthikwa relationship na customer ni okole nye umundi nino wakane na bingwa biasala na to ondo to kwasha bimundu wandikanete nake oke biasala ni kwako na ndi mundu neze in fact yona bingwa masako na it's my first time to come to Machakos na bingwa biasala wako tangwa sia kikomba na nani kangabu nika hata nikaenda wesethia makasoma mone mambia kuka customer wako ambe nuoka na ndi mundu ni isi ndo na wika toke sethia ndo bandu makiamu no in fact kwambia biashara uwa mundu ase naambia biashara upye pale yakuka mundu ni chao kila kionenga mwiki waka nani pe kuka mundu na wika hata nikaenda poke mundu
uyambise biashara wambise kindu we mwene chaumite ngone ndwambise kindu wagitio kwatilwa baka no gatilwa biashara biashara be kindu kwa kizunguti kita passion kana wendi wa kindu kiu so ni wisi wa kwatangwa no wambie otangwa nesa na kindu chambe kithia wa kindu kita wa uneni waku waku na customer kizunguita wa communication unena hata na customer oka kwaku pe bandu enda customer alikoke wa ungethia mundu aliki bau wenda kwetu wa customer na weambia yokuya sema nikusaidiaje Simone we Simone so wa minotho ja customer bana language nzio tembea nesa na customer butia ino musunga tembea nesa na customer umuthoketie appreciate it. Number 2, compliment customer. Customer alikabubu. Mbomu ya sometimes mbomu ya we smart customer. Suti ya gwendo hapa. Smart. Na ndiambe yota suti ngenze yango ko what ya family hata. Ona gwendo zikana na family. We kuwa kwa ndia cheko sio. We the neta wa mama nani yetene. Customer zone wewe bana wafika musi. So you akegwa hapa ni sawa ba sometimes with the customer yo na maundu fulani ukwenda utethe kembwa ndwi nacho kila uenda utesa mwe na kindu ki kembwa ndi nacho babaye pe bandu bangi ndo kwata ndo kwathia baya ukayokosa ona mbu abatonda kawe mwe no mulatilie bau muhete bau iko ilengia koka ndoka mwe kiti itesa baba na no wizio bandu no mose so make sure ni waiwa mose wa muhetebu umuserve customer nesa oni akoka bu na customer wakenda kukaingi na ingi kila kingi customer ewe secure balawe secure in terms of secure emokoni alama ilite aminoli kabubu ndukethie customer walika na nito mo suspect sana katika supermarket no the customer no chiwalika nawe balawo ngamaile buwethia customer yo ndulikitu nitawambe yo mo suspect kuma basa muno vendo na mbona mo suspect ndoka mo suspect wethia nitomanie baba iliata customer uzi ambwe secure pyo nikenda ambwe free kutabia kilo kwenda abo abingwe ngo uthi ondo muthokisia bae wa muya karibu wa mkulia kuili hata yune wewe bae moko ni maseo so make sure ni wewe kiu kana we sawa moko ni maku tembea na kendi yune sabu na ndukete kile customer ese umaluka ndukani kwaku hata kuite kitu as long as walika Niki na kila kitu adho chikibo na pesa ni sialesi hizi relationship ndio ya customer imbwa wena kindu kitu variety katika nduka yako wena simu ya pesa mingi ila kwenda lakini we mwene wena na motivate convincing language ya convince customer umwe simu ene ya pesa sianona na customer ndo nete ndo ibangite customer gwe kaya ke bange nayo kan ndakoka Who language is in the Domegai? As a number with Agwe kana mbothi ni nguka ni wathi na ni wacha customers so make sure ni wa mconvince o ta kindu kila kingi kia ni mbesa ciake so kindu ya maana muno no kule ka strategy kape ya mwampe andu metela mukabagei kale muthi kale umela aikwita ya mabauka kaunoka na kwasa mekothi akasa mekothi wena mezia sometimes kiuti kizio ndu withia muno wathi ba sokoni withia mundu we kindu ni chuma mana 5 na mbe yo kwa ningilia mana 5 ndu we oni customer we enda mbesa mbingi ndukenda mbesa mbingi kuma kula kwa customer mwe te ya customer kindu chalite kuma ndu customer wani wizi kindu kichuma mana 5 akuye nina mana 5 nawe hiyo na yewe yo tulu kutamukia kila unacho ndu wabula wambese hiyo mungandise ku ya yolo nawe mwene ni wese chagu kindu chukisa kumu so ila wese yo customer kuite ni nathi wewe umwati yengi bu you customer ya ambao kushuku muno kindu kina olwangilio mwe cho ni original cho kindu kini kiseo na akaenda wathi kila kindu wobe wakamba uthacha kaisa ni nobe wakindu chuchagu wa customer tu akaenda yona bandu gwita basio na olombesa mbingi lakini customers mbingi simbu asiona mpando buna olwa sindu mbingi kindu kichako ya kindu kichago kana mundu ande ya nundu we tito ya ene sota undungi so ambizo katikembe kindu cha mana 5 pe bandu bambe ondo ko kindu chite mo bagini mweno cha mana monza mo bagini oba mwikatinda ne muno mwe customer titi ka bagini muno kindu kichuma o that is it na kwa ana biashara alama tesa sindu ni bagini nyali topika ba nundu pe yandu we say there yani no muko na even up to 10 minutes can some them bosu bagini ya ilo di time ya ilo mpaka bala mweza itikalana bora with ya ndona cia customer
na customer ne wea ne wa na kune wea ne wa nundu kindu ki uthoete uko kuna faida ndukamba geni mu no withie ni wacia ukita mutea nundu no customer na ku customer nduka thumizia mu no withie na kuna wacia mundu ya so bageni by time and as long as ni mweza kwa kwetikila na wina muthocia na muthoi ni mwoka laini ni umwe na wewe wathoi mwana correlate na customer ndulongi okurate na customer na cha wimbo wina variety na ndulongi imwe panga nduka yaku neza ndukabange withie kindu kimwe kibaya kingi kibaya undu wabanga nduka yaku neza sindu withie ni timita display kindu chu ni kiende acia metho ma customer na customer isi acia baya bembu yake la kindu baya bembu yake na ona mbo cio ndei ibo ni ciona undu bangite tu kindu cia kunesa na ukethia wosa kiu kibaya nuti ndo kula ndi na kina kidiata na kila kindu kimbe kiwa available bau tukambio muya kanisa sembe ngosembe store na store waiwoza kwa mundu ngi uko muteye kwa thwa uyo langa ngu nikenda withe na kuwa make profit make sure nitawembu ya kila kindu kila chonde customer ku expect ya na wakikwata kwa kwa kulia empty shelves uketha wazi chef ina maimondi na sindu kindu chini ufukuza customer kifukuza customer muno nundu ziona nganya baende na uthelelwa so tutaya sindu ngu kindu ila choka akili ni kembe anocho kiu so wona stock isu yende tu one mundu ende na clear stock yake nitawende na ubinga so sindu chake customers yo wa ikita ushuku yandu customer kembe enda sindu taitatu na sio ndera na zithia ndukani kwaku ni wenda kuthibala mwende enda kumaba kathibangia customers ya madukani zienda kila chonde kisienda sikakithia abandu na ikakuwa chonde imwe ziendete so make sure na mba ni empty shelves na mba undu wende na panga withe wa siku ici ndu cia kunesa display nini train ya muno ulwa ku display na undu wa kwikalanya na customers ya kunesa so ukesa enda kiuto kwa kuto train ya customer athokumi maku undu maikalanya na customer nesa kiundu buvo customer abo biasala wae tuketikwe kibangila ba with the customer minoli kuno kona kila kindu chonde tuenda nikiba ona ndu mwe kangula list ni uzi kwa kweli ba mundu wena store lakini wona wambia kuimba na empty shelves kana sindu sina kito isu mo customers yona isindu cia tene so we utawe muthukumi wa bau kana tawe mwene nduka make sure sindu cia kucionthe ni ndeu sindu cia kucionthe cilie nesa na ni quality ni siende tondu bailite na customer ikoka bu na ino ndo na masama itu masemba pe undu utona utabia musesia ula mwana biashara utomani wa muthia yulo wa maundu maku kala na customer tonyo mwata kila ndo kutabia we musesia wakwa na mwene biashara undu tona kwikala customer nesa make sure ni wekalanya na customer ekandu miende to nesa kwa kutachi ndulachi ilite kwa kwembwa na kindu tikita quantity pe bandu wenda au kathima ogethia musele ni wa kilo lakini umete wathima titi kilo nesa so customer na ina thima ingi na ve customer ndo gutia apika mutiria ndao kathima nyo ingi zikethia ba na ona ke ngwa ko ndikazi okabu wingi so make sure wena kindu kita wa quantity ni we ni quality ni kindu kila cha ilite na iwa ta kindu kila na we ni cia customer likandukane kwaku hakikisha ni wa maluka thekete ona mbali kata thatete akoka ingiuni na bwo bembwa ila wita uti wa mgongo wa biasala weza utwenda nikenda tuke ku train ya customers yaku anti customer athokumi maku na ondu malite kwikalanya na customer na ondu we mwene ndo na kwikalanya na customer ni kwatia bwana mwema no kwisa unangana namba zitu na nengi kumavuto kwa kwatiania sawa na asante we Facebook we social media we tata social media kwa Facebook no we abundi ta mutuko Samuel namba ya kwa WhatsApp na nengi katika website yetu nitisa hukumanithia tiende website yako tata website Twitter wa Citadel ona gaine to changes itwa nundu no tuende na kuyana in the meantime itawa Citadel Solutions Center Solution Center ni muvya muno ndo na itu asante na kutikila ku share your expertise na ndo maitu na asante thank you so much asante Monda musese kilungu cha Wia Vamutongo TV ngwatani amukamba kilungu cha kele netwana na sondo tonga kala na makasi mama kunesanika ndandi wese ni mokana ni maende na kuongela kaneta wa Steven Mwema chumwani chukite netokoma na tunene kindu kingi kitofauti kwa uyu tiwa na sana ne kwenda usese mwailu wa ilungula siate